Aw bazalwane siyanemukela egameni lika Jesu kwaze kwathi ekuqaleni komhlaba wayekhona uLizwi wayenguNkulunkulu ekuNkulunkulu ekuqaleni komhlaba wayekhona uLizwi wayenguNkulunkulu enoNkulunkulu konke kwavela ngaye okudaliweyo wadala izulu nomhlaba. Lord God Almighty, our Heavenly Father, bless us once again, dear Lord, as we are going to look at this, your word. Bless us, Lord. In Jesus' mighty name, Father, we pray. Amen. Excuse me. We have just read from the Psalms 129, 130, and 131. And then we read from the book of Genesis chapter 2, from verse 4 to verse 25. And then we also read from the New Testament, the letter to the Colossians, chapter 3, from verse 18 to verse 7 of chapter 4. So, as it gets it, ukota kancane bazalwane izinto ezimnandi. Bafati thobelani emadoda eno njengalokufanele enkosini. Kunento lengithinzako la ngengathi umpostoli Paul nakabhalela leli bandla ubhala ngoba kunetimfundiso tekuduka letikhona and uqala umpostoli Paul uyiqale kahle lento wayibuild up wanakasifola wakhuluma ngaChrist in you the hope of glory and wakhuluma ngaKristu ayinhloko yelibandla wakhuphuka but ke angifuni kuya kuko konke lokho bazalwane nekuthi phatha na yini uyakhuluma konke lokho apostle Paul ngoba into leyayikhona lapha eKolose. But nyalo ngifuna kubuya kule indzaba ukuthi bafati thobelani emadoda enu njengalokufanele enkosini. Lana kunento lencane lekufuna ukuthi ngiyipick up wekuthi umpostoli Paul highlighted something very significant wekuthi bafati abathobe ngalokufanele enkosini. Kufuna singakushweshisi lokho ngoba lokuthi enkosini kusho ukuthi lana awumthobeli lo muntu ngoba asmart, awumthobeli lo muntu ngoba anjingile, awumthobeli lo muntu ngoba akuphatha kahle akulobolile noma akwendele ini, kodwa umthobela enkosini. Ngalamanye amagama kusho ukuthi umfati uma ngabe umuntu wesifazane uma ngabe ayogana umuntu wesilisa kufuna ukuthi kwekuqala abe lo muntu wesifazane ngumuntu welivi, ngumuntu lotobuka at the spectacles of God's word kwekuthi lo muntu lo lengiyawuthi nikela kuye uyamadi yini uNkulunkulu, uyamesaba yini uNkulunkulu, uyakwenda yini lokusho uNkulunkulu, so that utothi ungena khona ungene kumuntu loyomthobela enkosini ngoba awunohamba uthobela nanoma ngiphi nje indoda kodwa uthobela le yakho nanayo uyithobela nalokufanele enkosini. Lokho ukuthi indvodza mangabe seyikwendisa lokunye lokungekho enkosini, you are not under the obligation yokuthobela lokho. Nayithi hambe yobulala bani noma phatha lokufakele loya laphana noma lo nangabe uyasebenza emsebenzini ithi amdilite loya abenjani, awukwendi lokho ngoba ubuka enkosini. Lokho ukuthi ngalamanye amagama umuntu wesifazane must be an eater of God's word. Alihle livla uNkulunkulu ikakhulukazi labangakashadi labeva ukuthi babitelwe enkonzweni emshado. Livla uNkulunkulu alithathe a bigger space
empilweni yakho, so that utawukhona ukuthi uyoshuza indoda, hayi ngoba imnyama njengami noma iyakhanya noma inani inetikhundla, cha uyifuna enkosini ngoba wena wesaba inkosi. Konke lotobe ukwenta la utobe ukwenta ngoba uyenta lento enkosini, uyithobela enkosini. Andike lana nakukhulunywa ngokuthi thobelani emadoda enu ngalokufanele enkosini. Kuthoba itest yekuthoba ayiveli ngesikhathi indoda ihamba kahle tithense, ivela ngesikhathi sekunema different views noma sekunema argument views in the family. Bese kuyabonakala si-arguisha lapha nje, siyayesaba yini inkosi. And nani ngabe si-arguisha sesaba inkosi, kukhona nakule nto akubalula masitshene ngiyabona ku-verse 6 or verse 5 wa chapter 4. Mangabe uNkulunkulu atomentela umusa ngiphangisa. So ke lokho kwenta ukuthi ukukhuluma kwethu, let me just go and steal it ngoba ngiyabona ukuthi ngiyakubona. Ukukhuluma verse 6 chapter 4, ukukhuluma kwenu akube nemusa ngaso sonke isikhathi, nikunandise njengeluswayi ekudleni, khona nitekwati lenifanele kubaphendula ngako bani. So lakhaya lokukhuluma akunandiswe ngulelivi. Ngalamanye amagama nendvodza, indvodza akuyishiyi ngaphandle kwekuthi ifanele indvodza nayiyoshada noma iyothatha umfati kube ngumuntu loesaba uNkulunkulu, kube kuya kahle kahle ngasemaqinisweni. Bekufanele ukuthi bantu labashadako kube bantu labesaba uNkulunkulu, kube bantu labakholwako, kube bantu labahamba ngekwetimiso kaNkulunkulu. Emadoda ngoba indoda akushiwo kuthiwa enkosini kuyo, kuthathwa ukuthi indvodza njengenhloko yelikhaya, njengemholi. Lo muntu loyo full of the word. Ngisho ngani lokho ngoba ku verse 19 uthi madoda thandzani bafati benu ningabaqansi kude enkosini. Kuthiwa nje thandani bafati benu ningabaqasukeli, kugcina khona lapho. Lokho uthi le ndvodza yona i-actor ngalokuphelele ekuthenini mina ngihleli kulesihlalo lesi ngimele uNkulunkulu. Ithi ke lithi uNkulunkulu ningabaqansukeli. Lokho uthi ikhona imvo lengahle ikuqansule iqhamuka ngapha kulo wakho lo shade naye, kodwa live uNkulunkulu without a compromise or any probability. Likubeka nje as a command lithi ningabaqansukeli. Lokuqansuka nangabe kukhona funa live uNkulunkulu libese liyakudla liyakuqetha, wena angeke ngimqansukele lo. Leli gama lelithi thandzani bafati benu is an agape, is from the agape understanding, wekuthi lokuthandza lokhu lokuhambisana ne-sacrifice. Awuthandzi ngoba lo muntu kukhona latakwentela kona, lo muntu awumentela intintfo ngoba kukhona lakwentele kona. Nangabe kusho ukuthi ngiyabekisa uyalobola, ulobola hayi ngoba lo muntu uyakujabulisa lakhaya. Lesi isikhathi ukhanda ukuthi akakujabulisi neze neze, but because of the agape love of God, you love the person regardless of iminyele lengabhekwa. Futhi lana nakuthiwa labafati abawathobelela amadoda ngala lenkushini, akusho ukuthi emadoda kufuna aku-enforce lokuthi emadoda ebafati bathobe. Umfati kufuna akwende willingly ngoba esaba uNkulunkulu. Indvodza ke yona kufanele ukuthi ithande sacrificially, kwekuthi noma ngabe lo muntu ukuqansule kangakanani, noma ngabe lo muntu ukwentele, le live la uNkulunkulu lithi love, agape your wife, agape your wife. So kuda uthi hayi sengiyamshiya lona mina unenhloko lelikhuni unjanjanyana, kungamane kuthiwa utihambele yena, uthi decide yena, akukabheke ukuthi kube nguwe wena ndoda ndoda sengubophela imithwalo ngoba you have to agape her. Amen. And now lesiqhubeka lana sifunda lithi ebantwana lalelani batali benu etimveni tonke ngobe
nguloko lokuthandwa inkosi. Bantwana kuthiwa they must obey. Bantwana ke angikubeke lokwehlukene kabili. Bantwana labancane labasakhula under their parents roofing. Endike ngiyamangala ngoba khona nabantwana labancane sebathethene bafathi banebantwana nabo soloku bahlala emakamerweni. Angisho lutho kodwa bazalwana ngoba kunjalo nje silungu. Kodwa as long as you are under this roof kusakhulekela kwe eZoom kaDumsana, you are under my guidance. La ngekhathi utokwenda lokhu mina njengenhloko yalekhaya lentakwendela. So ke in short, you are perpetually to be obedient to your parent. So bantwana labancane they have to obey, but labadzala sebakhulile lasebaphumile sebatimele laphayana, they've got to honor their parents. Those are two words very distinct, where to obey kusho kulalela kutsatsa lokufundiswa kona na utshelwa ukuthi wenda ukuthi ukwente, you have an obligation where would uphinde ubuye uto-reporta ube njani, you touch base with your parents. But then once you are of age, then you honor your parents for what they did to you. Bonke batali bakho labakwentela kona bakufundisa bakukhulisa bakwentana, now you honor them. Kukhona losokwentela kona, isika ubakhela indlu noma ubathekele kwekuhamba noma uyabondla. It is an honor to the parents. Uyendlula lombhali uthi boyise ningabathukuthelisi bantwa benu khona bangeke umthilo. Kusho ukuthi bomake ke cha ababathukuthelisi bantwana, bathukutheliswa nithi thina boyise. Lokho ukuthi ngalamanye amagama asinga create i-anger kubantwana in such a way lo mntwana sawonile uyaxolisa seloku mina ngiva ubophe imithetho le strong kakhulu mbophele yana kunje abathi uyabuka lento le bangibophele yona lena ngeke yenzeke ikhona lena njanja. And ke lana uApostle Paul ukuthatha eRome kwakunento nje lusiwa lokuthi you can do whatever you like ngaleso sikhathi ungemntwana wakho, noma uyambulala nakangefa noma uyamsata ngezakhe noma wentanda wawenta lo ngakwenda ngemntwana wakho. So ke lokho wakwenta letinhlithiyo talabantwana tibe lukhuni, tingabi nenhlonipho, tingabi ubone nje nakabona uyisa bone sitha sakhe lesingambulala noma nini. So uApostle Paul ubhala from that context kwekuthi thine-ke asibaphathe njani bantwana bethu. Labantwana bethu kufanele kwekuthi sizame ukuthi sisabuka sisabakhulisa. Ngalamanye amagama umntwana nakenda into kufuna ukuthi mina ngicontribute ini aze afike kulesigaba lesi endelo. Disebenze labangamakhosi enu ngekwasemhlabeni balalelene thini tonke ningamane nithenge emehlo abo njengalaba jabulisa abantu, kodwa yesabani inkosi ngebuqotho benhlitiyo. Konke nenikwentako kwenteni ngenhlitiyo kube shangathi nendela inkosi hayi bantu. Khumbulani ukuthi nikhonda inkosi, nathi ukuthi niyawukwemukeliswa umvuzo nelifa kuKristu, ngobe lo wenta lokulungile uyakwemukela lokulungile na lakwentile, ngobe kuyawube kungakhethwa balalamo. Lana ke kukhulunywa nethi 70 akukabhekeki kwathi uma ngabe kusikhathi se-70 athi umuntu mina ngisaya kuyothandaza mina ngisaya isikhathi sami semfunda le. As long as uphume ekhaya kini wahamba ufuna umsebenzi noma kakho wayofuna umsebenzi, thoba uthobele i-constitution okanye principles okanye status okanye rules and conditions emsebenzi wakho. Nakuthiwa singena ngalesikhathi emsebenzini ungena ngalesikhathi, awushi nje kakhulu usonta lapha utothusa nemphanti kuthi wena sokholwa kakhulu. Cha, la msebenzini you are exemplar. Number 1 ufika ngesikhathi. Number 2 uyawenda umsebenzi wakho. Number 3 uhamba ngesikhathi. Number 4 uyahlonipha, uyabonakala ukuthi ude lapha nje
ukwesaba uNkulunkulu. So ke tisebenti kubhekekile ukuthi tikwente konke kwangathi tikwenta phambi kwenkosi. Lo liso labo libuke ngale kuNkulunkulu lingabuki ligcine la. Ngoba uma ngabe sitawubuka sigcine la kulabantu, that is somehow a case ngoba akukafanele sihloniphe bantu kwendlula uNkulunkulu. uNkulunkulu kufanele ahlale njalo abekwe endaweni yakhe yokuhonorishwa, but laba bona siba obey kuloko labakusho. But nase basentisa nabo lokungasiko kwakuthi asiphike Kristu asesingasakwendi lokho njanjanyana lo sefuna sisho ukuthi awukha usithwa inkosi angisaphumeleli kuhamba leyo ndlela leyo. Kufanele sisithathe stand la kufanele sisithathe khona, kodwa sisithathe ngenhlonipho. Angiphethe ngifuna kuphetha lapha uthi makhosi diphathani kahle ngalokulungile tisebentele. Nikhumbule ukuthi nine nani nenkosi lesezulwini. Lokukhulunywa nema-masters, kukhulunywa nebaphathi, kukhulunywa nabo CEO, kukhulunywa nebaholi. Kwekuthi uma ngabe uhola abantu, uma ngabe uphethe abantu, baphathe abantu ngokwesaba. Ukhumbule ukuthi labantu abasibo bakho. Uyabona kunebantu abantu abangena emsebentini bafuna kunyathela ngelibhudi labo lomunye umuntu. Uve ukuthi bantu retrenchiwe, umsebenzi uphelile, kude kwama-benefit, kude kwayini, koniwe njengomuntu. Lo muntu lokhomba kungamesabi uNkulunkulu. Seke la uNkulunkulu ulubekile neluswati lebantu labahola kabi, labangaphathi kahle labanye abantu. Wena kwakho dlala indima yakho. Noma ngabe lona ukuphatha kanjani, dlala indima yakho. Kodwa lukhona luswati lwakhe, uyobonwa umnikati wakhe, uyobonwa uNkulunkulu wakhe. And then uqhubeka uthi qiniselani emthandazweni, nilinde kuko ngekubonga. Ngiyakuthanda ke lokho, qiniselani emthandazweni, nilinde. Lokho ukuthi umthandazo must come when we pray. It must accompany with some praises. In prayer, as we praise uNkulunkulu ngalokuhlela kwendile, sipraise uNkulunkulu ngalathi ngethembiso lakibekile evini lakhe ukuthi wethembisene uNkulunkulu ukuthi into utawusendela kanjani. Lokwegcina lo verse 6 ngeke ngisaya kangako ngoba ngibese ngiyamthatha. Lokuthi ukukhuluma kwethu akuyoliswe, kube seasoned njenganiswayi ekudleni, kube mnandi. Uyabona noma ngabe ulimele noma ngabe bakulimatile, kodwa ukukhuluma kwakho akube ngiloku nekuthobeka nalokuthobile. uNkulunkulu wemsasibusise, amen. Baba lolungilese sibongile Nkosi ekuseni egameni lika Jesu. Sibonga livu lakho Nkosi lingemandla, liyasiqondisa, liyasikhuthatha. Baba wethu lolungile, singasuka kuwe siye kubani ngoba impilo inguKristu. Siholeke babodwa amandla onke, wale netimpilo tethu, wale nabo bonke babodwa amandla onke lesitha singafuna uziharasa ngabo. Sente baba sakhele kuwe, siyakuqela babodwa amandla onke kulomnyaka wa 2026 ukuthi singalibali ukudla livu lakho ngoba ngilakhona sitawuthola khona kuphila lokungekho sibili. Dithathele Nkosi udumo wakho in the mighty name of our Lord Jesus Christ, now and evermore, amen. And may the Lord continue to watch over you and bless you. May He make His face shine on you and be gracious to you. May He look kindly on you and grant you inner peace, such that the peace of God that passes beyond all understanding will keep your mind and your heart in the love and knowledge of God and of His dear Son, our Lord and Savior Jesus Christ. The blessing of God Almighty, Father, Son, and the Holy Spirit remains with us all now and forevermore, amen. And God bless you and continue to bless others by sharing this. Amen and amen. Praise be to God. Praise be to God. Siyabonga Baba ekuseni egameni lika Jesu.